Dobroveče. Nakon praznika vraćamo se izazovu. I u ovoj godini nastavit ćemo započeto i otvoriti vrata javnog servisa za razgovor o najvažnijim spoljnopolitičkim prioritetima i državnim ciljevima Crne Gore, članstvu u NATO i EU. I večeras naš doprinos dijalogu o bezbjednosti, najvažnijem aspektu u članstvu u NATO. Sagovornici, admiral Dragan Samardžić, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore. Dobroveče. Dobroveče. Kontraadmiral Renato Petrić, Slovenačka vojska. Hvala što ste sa nama. Dobroveče. Dobroveče. Potpredsjednik SNP-a, dugogodišnji član Parlamentarne skupštine NATO-a iz Crne Gore, Vasilij Jela-Lošević. Dobroveče i vama. Dobroveče, Isidore, vama i vašim gledalcima. Malo šta u životu je idealno, pa tako nema ni idealnog saveza alijanse. NATO je na području odbrane i bezbjednosti najjača, najmoćnija organizacija koja okuplja najprestižnije demokratske zapadne zemlje. Bezbjednost, glavni aspekt, ona je temelj i uslov za sve ostalo. Za ekonomiju, prosperitet, uopšte bolji standard građana. Gospodine Samardžiću, da li su naši građani dovoljno upoznati sa bezbjednosnim aspektima i koristima, benefitima koje donosi članstvo u NATO i kada jednog dana postanemo članica alijanse, šta će građani osjetiti prvenstveno na planu bezbjednosti? Pa ja mislim da ste dobro rekli da je glavno pitanje bezbjednosti. Vi znate da su naši građani kroz kampanju, tako da je nazovem po znacima navoda, koja se vodi par godina u Crnoj Gori, čini mi se bili u prilici da saznaju ili da vide put gdje mogu saznati sve ono što je od interesa za pristupanje Crne Gore NATO. Međutim, ta kampanja se stalno vodi NATO za ili protiv. Ja imam sasvim drugčije mišljenje. Ja mislim da to treba okrenuti baš u ovom smjeru gdje ste vi rekli. Mi možemo razgovarati o benefitima ekonomskim, političkim i tako dalje, ali to su benefiti koji pride dolaze ovom glavnom pitanju. A glavno pitanje je bezbjednost. Ja nikad ne bih vodio kampanju niti razgovarao za i protiv NATO, nego kako Crna Gora sa svim svojim resursima, sa položajem, sa svem onome što je od utjecaja, može optimalno riješiti svoju bezbjednost. Koje opcije Crna Gora ima na planu na obezbeđenju svoje sigurnosti? Pa, po mom mišljenju, glavne su tri opcije koje se mogu postaviti pred nas. Znači, jedna je opcija o kojoj govorimo, učlanjenje u kolektivni sistem bezbjednosti NATO, jedna je opcija neutralnost i treća je opcija... Izgrađivanje sopstvenog sistema odbrane. Treća opcija je... Ili istočnjačkom bloku pridruživanja. Okretanje nekom istočnjačkom bloku. Znači, od te tri opcije mi trebamo razgovarati. Ako razgovaramo da li u NATO ili ne u NATO, tada se prije svega reaguje i djeluje na emocije ljudi. I ljudi razmišljaju emocijama. A nama je potrebno da ljudi razmišljaju razumno, da vidimo koje je najbolje rješenje za Crnu Goru. Znači, stavimo na sto ove tri opcije i da vidimo sa svim onim koji su bezbjednosni izazovi, a znamo kakvi su i kakvi će biti u budućnosti, da su sve više globalni, i na drugu stranu resursi i položaj gdje se nalazi Crna Gora, koji je najefikasniji način. S obzirom na resurse, na stolu imamo te opcije. Vi smatrate da je to kolektivni sistem bezbjednosti NATO. Zašto? Ja u startu odmah odbacujem neutralnost, jer smatram da je priča o neutralnosti čista utopija. Da Crna Gora sa svojim resursima apsolutno ne može garantovati bezbjednost svojim građanima. Kao što ste rekli, bezbjednost je preduslov za razvoj Crne Gore, za prosperitet, za sve ostalo. Znači, apsolutno sam siguran da mi ne možemo garantovati bezbjednost kao neutralna zemlja. Prema tome, između ove dvije opcije, ja sam uvijek za to da idemo prema društvu demokratskih zemalja i da učlanjenjem u kolektivni sistem bezbjednosti na najbolji mogući način riješimo svoju bezbjednost. Gospodine Petriću, vaša zemlja je izabrala kolektivni sistem bezbjednosti i članstvo u NATO. Ove godine proslavljate 10-godišnjicu članstva u NATO. Nekako se nameće činjenica da je teško govoriti o bezbjednosti kada vas neko
ne ugrožava. I sad bi protivnici alijanse rekli šta će nam NATO kada nas niko ne dira, kada nas niko ne napada. Čini mi se da je upravo uloga NATO u toj preventivi. Neko je spomenuo interesantnu stvar. Zaboravljamo na činjenicu da su nam potrebni vatrogasci iako nigde ne gori, ali ih je dobro imati. Da li u tom nekako ilustrativnom smjeru možemo govoriti i o NATO-u? Da, svakako. Gledajte, bezbjednost je vezana na prijetnje. I kad govorimo o bezbjednosti uvijek pomislimo na tenkove, vojnike koji će ratovati i tako dalje, što jeste najgori oblik, najradikalniji oblik ugrožavanja bezbjednosti. Ali danas u globalnom svijetu postoje druge prijetnje na koje možemo samo zajednički globalno da odgovorimo. Pa neću pomenuti terorizam, pošto se to stalno izvlači, ali imate recimo cyber napade, imate energetsku sigurnost, imate problem migracija. Sve ta pitanja mogu da ugroze pojedine zemlje i NATO je jedina organizacija danas, varnostno-politička, znači vojno-politička organizacija u svijetu koja vodi debatu o svim tim pretnjama koje su ispred nas. Znači, danas su pretnje globalne. Danas se ne brani samo granice. Danas danas ne stoji nacija nasuprot nacije. Danas vas može ugrožavati kogod ima za to mogućnost. Recimo, sjećate se Estonije 2007. godine kad je bio izveden cyber napad na Estoniju. To su bili desetine milijuna eura štete tada nanešene zemlje, a da se ne zna ko je to učinio. Znači, i ovake prijetnje treba se za njima pozabaviti, treba naći rješenje za njih, a NATO je tu najjači, pošto stvarno sjedi zajedno, kao što ste sama rekla, 28 zemalja koje imaju potencijal i koje imaju mogućnost da se suprotstave takvim prijetnjama. Kako da postavimo tu priču o NATO u momentu ovome kad sam rekla da je teško govoriti o bezbjednosti kad nas niko ne ugrožava? Čini mi se da nekako građani su na te teme da se bezbjednost, ajde tako da kažem, podrazumijeva. Upravo tu čini mi se da je tu uloga NATO-a velika, odnosno ta preventivna. Evo recimo vaše iskustvo vaše zemlje, Slovenije. Rekla sam 10 godina da ste u NATO i ta čini mi se i podrška javnosti da je porasla onog trenutka kada se recimo desilo ubistvo Đinđića u Beogradu 2003. godine. Vi ste 2004. godine raspisali referendum, ali čini mi se da je to isto imalo jer tad nekako bila, ajde da kažemo, ne ugrožena bezbjednost, ali da se narod malo više zamislio. Pa sigurno. Pod nekom neposrednom pretnjom ili osjećajem ljudi da su nesigurni, da postoji neka prijetnja, normalno da se odmah javno mnijenje mijenja u korist. Ali ne bi smjelo biti tako. Jer vi ste samo pomenuli vatrogasce i vatru. Mi moramo obezbediti građanima bezbjednost svakog dana u cijelom periodu i u budućnosti. Znači, i uvažavati sve moguće potencijalne prijetnje koje nas čekaju još u budućnosti. Zbog toga kažem, ponekad to javna podrška NATO i u Sloveniji poraste, ponekad i padne, ponekad kad NATO povuče neki nepopularni potez, takozvani neku kampanju, možda ima puno ljudi koji smatraju da ne bi trebalo tako da se rešavaju sporovi, ali na kraju krajeva ipak ja mislim da rješenje, to da smo u NATO savezu, je pravo rješenje i za Sloveniju. U bilo kojoj organizaciji uvijek nešto dobijamo, nešto dajemo. Šta je Slovenija dobila od članstva u NATO? Pa pomenuli ste već bezbjednost. To je prva stvar koju treba pomenuti. Znači ta kolektivna odbrana, jedan za sve, svi za jednoga, ali nije samo to. Znači Slovenija je ojačala svoj geopolitički položaj u ovom prostoru. Jer biti član nekog saveza, modernog saveza NATO ili Europske unije, znači to znači jedan renome te zemlje. Jer nije samo da vi možete ući u NATO, vi možete ući u NATO kad dostignete neki nivo, stepen razvoja. I ako ste članica NATO, znači da vam i svijet, razvijeni demokratski zapadni svijet, priznaje da ste nešto dostigli. Znači, geopolitički položaj svakako je porastao Slovenije. Dalje, imate mogućnost surađivati sa zemljama na raznim naučnim projektima, znači tehnološkim inovacijama i tako dalje, jer znate da NATO i vojske, oboružane snage svih tih država jesu veoma snažne, tehnološki, znači razvojno orijentisane. Znači i tu imate mogućnost da surađujete. Znači ima mnogo tih benefita indirektnih, kao što je prije admiral pomenuo, koje su za našu zemlju od velikog značaja.
Vratit ćemo se još toj priči. Željela bih da uključim i gospodina Laloševića. Dolazite iz partije koja smatra da je partnerstvo za mir dovoljan bezbjednosni okvir za Crnu Goru. Šta će Crna Gora izgubiti ukoliko uđe u NATO? Evo najprije da pozdravim moje uvažene sagovornike, gospodina načelnika Generalštaba Samardžića i gospodina Petrića, kontradmirala iz Slovenije. I evo počet ću odmah, ali ćete mi dozvoliti da u 30 sekundi dam i neki uvod. Dakle, jasan je stav Socijalističke narodne partije da je u ovom trenutku partnerstvo za mir dovoljan okvir za Crnu Goru. Naravno, Crna Gora je preskočila taj okvir partnerstva za mir. Ona je sada u Member Action planu, u takozvanom MAP-u, i ona je otišla stepen više. Ali ja hoću ovom prilikom da kažem, prije nego što odgovorim na vaša pitanja, da u Crnoj Gori postoji apsolutni konsenzus oko evropskih integracija. Oko NATO integracija postoje razlike. Socijalistička narodna partija smatra da se na fer i demokratskom referendumu građani Crne Gore moraju izjasniti o tome i da se u jednoj argumentovanoj, korektnoj, mirnoj i demokratskoj atmosferi narodu objasni koji su to benefiti članstva ili ne članstva u NATO i razlozi za i protiv. Dozvolit ćete samo jedno potpitanje. Često se spominje i zna se da je Socijalistička narodna partija to isticala referendum neka opcija. Mislim da je potrebno o tome razgovarati kad dobijemo poziv pa da vidimo kakva odluka da bude. Sad bih jedno pitanje samo. Mišljenje pojedinih, ajde, čuje se, da tako kažem, da se u pozadini te priče, ajmo na referendum, krije nada da referendum neće uspjeti. Ukoliko bi bio referendum, da li bi vi bili protiv članstva u NATO? Odmah da vam kažem, ne bih se složio sa vašom tezom, jer ću ja dati jedan uvod, pa ćete vidjeti šta sam u stvari htio da kažem. Da li lično, ukoliko bi recimo bilo, da li ste protiv? Isidora, ja sam protiv članstva u NATO, a rekao sam da je u ovom trenutku dovoljan okvir partnerstva za mir. Ali ću vam isto kazati neke stvari koje ova vlada i ova vlast koja je još 2007. godine napravila komunikacijnu strategiju, apsolutno pogriješila. Nije moje iz opozicije i kao čovjek koji smatra da je partnerstvo za mir dovoljan okvir da ja učim gospodu iz vlade, ali ću vam samo na nekoliko primjera kazati gdje su zaista kiksali i zašto je ova podrška javnog mnijenja u Crnoj Gori, a vi ćete se složiti sa mnom i sami ste u uvodu rekli, a to je jedan od najznačajnijih kriterijuma, jer jasno je da gospoda iz NATO-a neće pozvati Crnu Goru ukoliko postoji mala podrška naroda u Crnoj Gori za to članstvo. Da, ne zna se kolika je ona precizno, treba da bude kredibilna. Evo koji su recimo neki razlozi koje ja sada u ovom trenutku ističem. Oni ljudi griješe koji govore da su ti procesi potpuno vezani EU, NATO, ako nećete u NATO, nećete ući u EU. Postoji 5 zemalja koje su u NATO, a nisu članice Evropske unije. 3 evropske i 2... To su činjenice, to nije zacementirano, ali je neka logičan put. Od članica Evropske unije također imate koji nisu članice NATO. Međutim, komunikacijona strategija koja je krenula ovom dijagonalom, da u Crnoj Gori postoje 4 kategorije. Dakle, jedna od agencija koja je radila komunikacijnu strategiju za vladu Crne Gore napravila katastrofalni potez kada je pravila taj materijal i kada ga je dostavila javnom mnijenju. I ona kaže da u Crnoj Gori su 4 kategorije protiv NATO-a. Jedna od kategorija su stari ljudi ili ti penzioneri. Druga kategorija su žene. Složit ćete se da ima skoro polovina, ako ne i više, žena u Crnoj Gori od muškaraca. Treća kategorija su ljudi koji žive na takozvanom ruralnom području i četvrta kategorija su Srbi kojih ima u Crnoj Gori. Ja pripadam tom narodu kojih ima 30,2%. Hoću da kažem da je neko na startu napravio odioznost prema toj ideji. I nije moje da ih učim, neka tako nastave. Ali apostrofirati 4 kategorije vrlo značajne za bilo koje društvo u sociološkom aspektu je činjenica da ste već na startu zaboli nekom prstu oko. To je bila još i više, bilo i ruralnog područja i nezaposleni i VKV radnici. I da vam kažem nešto, Isidora, dozvolit ćete mi, evo neću dužiti, ali dozvolit ćete. Ta vlast nije htjela da krene u analizu nečega što je suštinski za MAP i što je suštinski za neke kriterijume koje NATO traži od Crne Gore. Dakle, Evropska unija i NATO imaju istovjetne kriterijume vezano za nekoliko segmenata bivstvovanja društva, društveno-ekonomsko bivstvovanja. To je takozvana politička, odbrambena, vojna, financijska, bezbjednosna i pravna pitanja koja se moraju reformisati. Isto kao u Evropskoj uniji. Pa zašto neko nije iz te komunikacione strategije i tih ljudi koji su na čelu kazali da će određeni benefiti biti eventualno ukoliko dođe do članstva, pa će se biti kolektivni sistem. Gospodin Petrić i gospodin Samardžić govorili o tome. Gospodin Milošević, vrlo je otvorena ta priča. Možda nije dala najbolje rezultate. Komunikaciona strategija, prethodni nema namjeru da branim, je otvorila priču. Među prvima smo imali mogućnost za dijalog. To je proces koji traje i evo, upravo i ova emisija doprinos dijalogu. Ja mislim da je ovo upravo doprinos ovako
svakom. Ja samo apostrofiram neke stvari koje su objektivno činjenično stanje u Crnoj Gori. I umjesto da krenu ovim putem, da kažu da Crnoj Gori su potrebne reforme u ovim oblastima. Ja sam jedan od autora zakona o parlamentarnom nadzoru bezbjednosti koji je vrlo značajan i koji je bio vrlo potreban Crnoj Gori i ostvario se na jedan vrlo dobar način. Umjesto da nagoveštaju da će se možda kupiti neki radar koji će uz pomoć određenih stranih pomoći ili donacija biti postavljeni gdje će se od Otranta preko Mediterana, preko Jadrana pratiti da nema šverca, trafikinga ljudi, kreće se s drugom stranom. I da se razumijemo, Isidora, onaj ko hoće da potre neke stvari koje je NATO uradio na ovom području kada je bombardovao našu zemlju i kada su ja nijednim gestom, niti činom, nikada kada učestvujem u ovakvim emisijama na okruglim stolovima ne želim da apostrofiram, niti da pokušam ni p od politike da dobijem bilo koje poene na onim nesretnim žrtvama Murinskog mosta. Ali hoću da kažem da ovdje postoje, Isidora, okrećemo se budućnosti. Voljela bih, ponavljamo sad priču. Htjela bih samo, izvolite, još završite, pa da se vratimo na... Hoćete mene da ubijedite da se vratim na jednu priču dok ja ne dam svoj uvod. Ja vam samo kažem, daćete mi još 10 sekundi. Izvolite. Te nesretne žrtve na Murinskom mostu ne može niko opravdati birokratskim posjetama. Ne može niko opravdati. Ti ljudi, čast i vječiti pomen tim nesretnim žrtvama, toj djeci i tim ljudima i svim onim žrtvama bombardovanja. Ali to treba raditi na jedan osjećajan način. To je senzibilitet ovog naroda. Ovo je tradicionalna Crna Gora koja na tim pitanjima ne može da bude avangardna. Treba da bude avangardna na svim pitanjima, ali tu treba da se uradi jedan dostojanstveni nivo objašnjavanja. Vi ste imali posjete određenih ljudi koji su kazali da je to kolateralna šteta. Pa vi ne možete nikog ubijediti, a da ne probudite i ova osjećanja, to je ljudski, ko drugačije kaže, apsolutno griješi u ljudskom smislu. Ne možete na taj način pridobiti ovo. Tražite benefite, dajte ovakve rasprave, dajte emisije, dajte brošure, dajte sve, pa će možda neko doći da u jednoj korektnoj kampanji kaže da, ovo su razlozi pro, ovo su razlozi kontra. Dozvolila sam vam da objasnite. Bilo je dosta stvari koje smo već i čuli. Recite mi, evo sad možda još jednom da pokušam da dobijem odgovor od vas za te razloge koje mislite šta bi članstvom Crne Gore u NATO izgubila. Koji su to razlozi zbog kojih smatrate da ne treba da budemo tamo? Evo bezbjednost. U ovom trenutku prioritet i SMP-a, a i građana Crne Gore trebali bi da bude ekonomsko-socijalni problemi i članstvo u EU. I usavršavanje svih onih standarda koje Evropska unija ima. Umeđu vremenu neće odlučivati Vasilije niti Isidora o članstvu u NATO. Govorimo o nekim vrijednostima koje u Evropskoj uniji tekako cijene. I o razvoju demokratije, i o vladavini prava, borbi protiv organizovanog kriminala. Neće nas ni Unija ako to ne ispunimo. Ja vas uporno pominjem da i NATO, ja sam bio 6 godina parlamentarac i da vam kažem Isidora, bio sam član jednog vrlo važnog o kojem gospodin Petrović, gospodin Samardžić su govorili. Bio sam član izuzetno značajnog odbora za civilnu dimenziju bezbjednosti, gdje se apsolutno vide neke stvari koje su dobre za svaku zemlju. Cyber kriminal, recimo, terorizam. Evo i pirati, učešće naših onih 2-3 oficira u onoj vojnoj misiji Atalanta NAFOR su vrlo značajni. Ali hoću i ovo da vam kažem. Vi u ovom trenutku nećete naći ni tamo apsolutni konsenzus po svim pitanjima. Naravno, i nema. Rekla sam da nema. Do mene sjedio član parlamentarne delegacije pri partnerstvu za mir Rusije, Vladimir Žirinovski, koji dođe i iskali sav bijes na NATO zvaničnicima. Grk, komunista, kaže vi ste ratozločinci. Oni ga pitaju pa zašto sjediš u parlamentarnoj skupštini? On kaže moja me zemlja birala, ja sam ovdje u ime moje zemlje. Dakle, sofisticirana su pitanja i ne može biti crno-bijela stvar. Treba da se napravi jedan milje u Crnoj Gori. Da oni ljudi koji smatraju da je Crnoj Gori bolje, da paralelno sa procesom evrointegracije ide u NATO i da na benefitima koje sad konkretno gospoda oficiri objašnjavaju, objasne o čemu se radi. Sa ovakvim brošuricama gdje vi apostrofirate 4 kategorije stanovnika u Crnoj Gori, ne da neće krenuti naprijed ova podrška javnog mijenja za NATO, nego će samo padati. Jer to je bacanje para svih poreskih obveznika Crne Gore, to je stagniranje povodom jednog značajnog pitanja. A ponavljam još jednom, svaka ozbiljna rasprava, kao što oni profesionalci, ovo su profesionalci, nagovještavaju u oblasti tih sektora i formi bezbjednosti je dobro došlo. Vi za sve imate, kao što i sami znate, argumente za i protiv. Ove smo upravo zbog toga da ih sučelimo. Evo, ja sam rekao neke... Da ih sučelimo, da jednostavno i te brošure su upravo možda način i da se pokaže, informiše, da se otklone razne dileme što mi činimo i u ovoj emisiji. Samo nekoliko grešaka, ako mogu da... Izvolite. Se čuli ovdje, a često se ponavljaju.
i vi ste postavili jedno pitanje da je partnerstvo za mir dovoljan bezbjednosni okvir. Da, to je stav Socijalističke narodne partije, oni se pozivaju na... Gospodin Lalošević kao iskusan političar nije ponovio tu grešku, on je rekao da je dovoljan okvir. Hoću da ponovim još jedno, partnerstvo za mir nije nikakav bezbjednosni okvir. Znači, to je okvir saradnje, ali partnerstvo za mir po pitanju bezbjednosti ne daje nikakvu garanciju. Jer vi kao članica partnerstva za mir ne podležete članu 5 Varšavskog ugovora, zajedničke odbrane, napad na jednu članicu NATO je napad na... Vašingtonskog ugovora. Jeste, Vašingtonskog ugovora, što znači da partnerstvo za mir je dovoljan okvir za saradnju. Tako se može predstaviti oni koji ga predstavljaju, ali ni u kom slučaju ne može biti predstavljen kao bezbjednosni okvir. Drugo, znamo da proces učlanjenja u Europsku uniju i NATO nije isti proces, ali nije suprotstavljen proces. Ima dosta komplementarnih stvari gdje čekiranjem stvari, pogotovo otvaranjem poglavlja 23 i 24, što je jedan od uslova u MAP procesu, znači unapređenje demokratskih prava, vladavine prava i tako dalje, apsolutno će biti veliki plus za našu integraciju u NATO. Jer smo govorili o istim vrijednostima, znači da su komplementarne ili da nam one sve koristi koje steknemo u ovom procesu NATO ne mogu odmoći na našem putu, nego naprotiv pomoći na putu ka Evropskoj uniji. I također, kad budemo članica Evropske unije, dijeleći Evropsku zajedničku bezbjednosnu strategiju i politiku, moramo da znamo da ćemo učestvovati u misiji Evropske unije, da se snage Evropske unije obučavaju po istim standardima i opremaju kao NATO, da su to često iste jedinice i tako dalje, da ne ulazimo u to. I sljedeća stvar, ovo je bilo pitanje da li prvo postati članica EU, pa NATO i tako dalje. Tačno je ova statistika, ali statistika je varljiva, kako možete upotrebiti kako vam odgovara, ali isto tako je tačno da niko od novih članica, odnosno članica istočnog bloka, nije postao članica Evropske unije, da prije toga nije postala članica NATO-a. To isto također... Nije pravilo, ali je... Nije pravilo, ali... Se dešava, ali je često u praksi. Da. I također ja se slažem, evo još jedno pitanje o kojem smo pričali, po pitanju podrške javnog mnijenja. Nijedna dosadašnja članica NATO nije bila u težoj situaciji da predobije javno mnijenje od Crne Gore. Iz razloga koji ste vi naveli. Prvi razlog što ne prijeti trenutno bezbjednosna opasnost, pa ljudi i ne razmišljaju toliko kako na pravi način... Mi govorimo o jednoj Norveškoj koja ima oko 20 nešto posto podrške. Jer sve druge, pogotovo istočne zemlje, se u tom trenutku imale, i vi sami znate koja su imale bezbjednosna pitanja, koji strah i tako dalje, i zbog toga su skoro ogromnu podršku javnosti imali. Druga stvar, ovo što je i gospodin Lalošević rekao, danas ljudi razmišljaju prije svega o ekonomskoj situaciji i kako preživjeti, i manje ih interesuje, manje se udubljuju u samu srž NATO i šta znači riješiti pitanje bezbjednosti. I svakako, zbog toga i kažem da treba razgovarati na pitanju kako riješiti bezbjednost Crne Gore, a ne da li u NATO ili ne, je emotivno pitanje i 99. godina. Kad god postavljate pitanje NATO ili ne u NATO, odmah protivnici ne u NATO se hvataju za 99. godinu, direktno se gađa na emociju ljudi i veoma teško je na takvoj bazi razgovarati. Zbog toga treba staviti da vidimo, ako ne u NATO, na koji način vi možete garantovati bezbjednost svojih građana. I da onda argumentima od pitanja do pitanja, kao što je rekao gospodin Lalošević, ajmo da vidimo kako ćemo riješiti pitanje pomorske bezbjednosti, kako ćemo obezbijediti naš vazduh, kako ćemo obezbijediti granice, kako ćemo reagovati u vanrednim situacijama, kako ćemo sva ostala pitanja krupna riješiti sa svojim resursima, ako budemo sirak tužni bez iđikog. Upravo ova priča šlagvort, gospodine Petriću, vi ste savjetnik u našem Ministarstvu odbrane. Najoptimalnije rješenje za Crnu Goru, koje upravo, ako znamo resurse sa kojima raspolažemo i uopšte ta neka iskustva Slovenije, da li je otprilike i uoči vašeg pristupanja NATO-u bila slična dilema i nedoumica kod vaših građana kada je NATO u pitanju? Da, svakako. Ja mislim i kod nas je bila dilema, posebno posle prvog pokušaja, kad smo pokušali da uđemo krajem 90. godina, pa nam to nije uspelo, onda normalno interes ljudi je pao, nezadovoljstvo i tako dalje. I nije bilo neke euforije neposredno pre ulaska u NATO. Vlada naša vodila je
žestoku kampanju 2-3 godine prije ulaska u NATO i na kraju rezultat na referendumu bio je jako dobar i u korist NATO, znači članstva u NATO. Da, napomenut ćemo da ste imali ste godine i referendum za koji je bio obavezujući. Da. Ali što se tiče Crne Gore, normalno Crnogorci će sami da izaberu najbolju opciju. Važno je da se debata ili diskusija o tome vodi stručno na nivou koja je opcija najbolja. To je pitanje, a ne diskreditacija opcije koja je trenutačno nekako na stolu. Zbog toga što, ja mislim, odlučuje se o djeci, o godinama napred. I tu treba neka racionalna, pametna odluka da se obezbedi što bolji život ovim građanima u vašoj zemlji. Koja opcija je najbolja? Znači, ako imamo ovo što smo rekli, neko bi sad rekao imamo dosta zagovornika neutralnosti. Možemo li? Koliko je to skupo? Mislim da je to mnogo i malo stvari objašnjeno u Crnoj Gori. Ja ne znam da li ima toliko vremena, ali danas u svijetu ima 15 zemalja koje su neutralne. Od toga, recimo, u Europi Austrija, Švedska i Finska više nisu neutralne, kao što su bile priznate kao neutralne, pošto su članice Europske unije. Ostaje vam Švajcarska, Liechtenstein i Vatikan. Pa sad možete povući paralelu sa Crnom Gorom pa vidjeti gdje tu možete, recimo, kao neutralna zemlja dijeliti neke te stvari što imaju te 3 zemlje, recimo. Neutralnost mora da vam prizna okolina. Nije dovoljno da se deklarišete kao neutralnost. Neutralnost ne odgovara na neka pitanja bezbjednostna koje sam prije pomenuo, na te moderne prijetnje koje danas, znači neutralnost vam to ne garantuje. Vi ste sami, vi za svaku stvar koju možete učiniti, što je admiral malo prije pomenuo, morate pitati, morate moliti, morate platiti, a kad ste u članstvu Saveza gdje ima 28 zemalja, onda je dovoljno da vaš ambasador za okruglim stolom u Briselu zatraži nešto, predlaže nešto i ako se svi slože, to će se i desiti. Znači, za mene i prije kad smo u Sloveniji imali žestoku diskusiju o neutralnosti Slovenije, ja ne samo zbog toga što sam vojnik i vojnik i nekako po defaultu smo više ka NATO okrenuti jer je NATO ipak elitna vojna struktura, znači tamo je znanje, tamo je prestiž i tako dalje. Ali i tada sam ja bio na strani NATO jer sam smatrao da neutralnost, možemo mi pričati, fino zvuči, ali u stvarnom životu je veoma, veoma teško ostvarivo i zapravo ne odgovara na sve one zahtjeve, na pitanja koje je admiral prije pomenuo, kako koju pojedinu stvar riješiti u vašoj zemlji. Slovenija, kao što kazah, 10 godina. Rekli ste da ste na planu bezbjednosti dobili i samim tim nekako kad se spomene ovaj član 5 Vašingtonskog ugovora, napad na jednu članicu je napad na cijeli savez i sama činjenica da je svako kad zna ako napadne imaću protiv sebe sve ostale, nekako je možda i osnovna i glavni dobitak, ajde tako da kažemo. Međutim, kao što sam rekla, nešto dobijamo, nešto dajemo. Daje se, sad bi ovi protivnici rekli, aha, koštaće nas, moramo da izdvajamo jer svaka članarina u nekoj organizaciji se plaća, pa se ulaže svaka država sredstva u taj zajednički budžet. Ako se ne varam, godišnje je to Slovenija izdvaja 4 miliona. Sad mi ne bismo dali toliko, kako sam se informisala, to bi bilo 8 puta manje, to je nekih oko 500.000. Da li je to, ajde ako možemo izmjeriti, mada nije zahvalno? Možemo. To je veoma interesantno pitanje jer se često upotrebljava u medijama kao skupo, puno para. I meni je žao što nemamo vremena da vam to pojasnim jer je finansiranje NATO veoma složena stvar. Pre svega postoji 2 načina finansiranja. Jedno je joint, što bi, ne znam, preveo udruženo, jedno je common, što znači zajedničko finansiranje. I o ovom joint neću da pričam jer to finansiranje je odvisno potpuno od svake zemlje pojedinačno. Znači, želiš da uđeš u neke projekte ili ne želiš. Ako uđeš, finansiraš, ako ne, ne. Ali ovaj zajednički, znači ova zajednička common founding, sastoji se od 3 budžeta. Civilni budžet koji je vrijedan negdje oko 200 miliona eura i iz koga se izdvaja za plate i za rad sjedišta NATO u Briselu. Tamo je oko 2000 zaposlenih, treba ih platiti, treba im obezbediti socijalne transfere, treba obezbediti rad sjedišta. Sljedeći, najkrupniji zaloga je vojni budžet. Vojni budžet je negdje u visini između 1.200.000 i 1.400.000 eura godišnje. I iz toga se finansira rad svih komandi vojnih koji postoje u miru NATO-vih, vježbe, obuka i operacije i misije koje NATO izvodi. I treći dio je takozvani razvojni proračun.
budžet. Taj razvojni budžet je veoma kompleksan, negdje je u visini oko 700 miliona, je limitiran na gore, ali ne mora da znači da se svake godine potroši 700 miliona jer se odobrava projekt po projekt. Pa sad koliko projekata svih 28 zemalja u tom trenutku odobri, toliko će onda se i para financirati. Tako recimo da Slovenija očekuje u 2014. godine recimo negdje reda 200.000 eura za ovaj, a ne recimo 800 ili 900.000 koliko bi ispalo kad bi prosto matematiku izveli. Znači, veoma je teško govoriti o... Da, komplikovano je to. Tako je. E sad, i Sjedinjene Američke Države u tu sumu ulaže 22,2%. No, oni su najveći, oni imaju fiksiranu tu cijenu, a sve ostale zemlje, odstotak uplate se im izračunava preko Svjetskog monetarnog fonda koji daje informacije i onda se preko komplicirane formule, preko budžeta koji se umanjuje za neke faktore i tako dalje, povećuje i to ja vam to tačno ne znam razložiti, a komplikovano je za naše gledalce. Da skratim priču, za Sloveniju to iznosi 0,22%. Znači, 0,22% Slovenija je dužna od ukupnog budžeta da doprinese godišnje. Godišnje, s time da se znači, o veličini budžeta razgovara na NATO i svih 28 zemalja mora da potvrdi te svote koje sam pomenuo. Prostom računicom razumljivom za naše gledaoce. Što bi rekli, dajete to, dobili ste, dali ste u plusu. Da li kad se to izvaga nekako... Da, znate, bezbjednost se ne može mjeriti novcem, to je prvo. Znači, to je veoma teško izmjerljivo. Ne možete reći, pa proizveo sam 100.000 bezbjednosti ili neka vrijednost. Ne može se. Ali svakako vas jeftinije košta nego da sami gradite svoj sistem bezbjednosti. Definitivno. Kad gledate strateške plane i nacrte Slovenije, koliko mi ulažemo u izgradnju naših kapaciteta, s obzirom da smo člani NATO i koliko tu novaca dajemo sada i koliko bi morali dati kad bi htjeli sami nešto, neke one kritične rupe da popunimo, onda stvarno matematika izađe u plus. Samo koliko se broj vojnika smanjio u Sloveniji od trenutka kada nije bila članica NATO. Mi smo krenuli sa 76.000 vojnika u 90. godinama, pa recimo smo onda smanjili 14.000 tamo negdje kad smo krenuli u NATO, a sad smo na 7.000. Znači, značajna racionalizacija. Pa da, sigurno. Mislim, i to je svrha NATO. NATO i taj NATO koncept, moderni koncept koji možemo pomenuti, smart defense i tako dalje, baš na tome zasniva. Znači, ako ja imam, ne trebaš ti da imaš, ali normalno moramo imati međusobno povjerenje. I to je ključ, to je formula. Kako da sa manje dobijemo više? Ako već mi imamo određene jedinice za nešto, dajte da ih ne gradimo, nego da je nešto drugo gdje smo dobri, upravo kako bismo racionalizaciju sproveli i uštedili na troškovima. Gospodine Laloševiću, vaš još malo, jer ste iz parlamentarne stranke oko toga, uloge i parlamenta i političkih partija u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, NATO i naravno i Evropskoj uniji. Htjela bih da kažem da je socijalistička partija negdje, ajde tako da kažem, u sredini. Dok imamo nedvosmislenu podršku članstvu Crne Gore u NATO vlasti, vladajućih partija, isto tako i manjinskih, i albanskih, i bošnjačke, i Hrvatske građanske inicijative. Tu su i partije iz opozicije, mislim na Pozitivnu i na Pokret za promjene. Izričito protiv su Nova i ova ekipa okupljena oko bivših članova SNP-a okupljena oko Milana Kneževića. SNP, kao što rekoh, tu negdje u sredini. Čuje se da i u Socijalističkoj narodnoj partiji ima nemali broj onih koji smatraju da je NATO dobra opcija za Crnu Goru. Da li sam u pravu? Niste u pravu, dobili ste pogrešan podatak, ali nema veze. Vi možete sada to da kažete, ja sam tu da vam neke druge stvari kažem. Skupština Crne Gore u posljednjih godinu i po dana... Znači, konsensus svi su protiv što se tiče SNP-a? Ne, ja sam rekao, postoji razlika kada ja kažem da je dovoljan okvir partnerstvo za mir. To je već vrsta saradnje sa Atlantskim savezom i u tom partnerstvu za mir su sve zemlje bivšeg Sovjetskog saveza i neke zemlje bivše Jugoslavije, jer su Hrvatska, Slovenija mnogo ranije, Hrvatska je sada član NATO. Dakle, potpuno je razlika u tome. Ja mislim da u ovom trenutku u Skupštini Crne Gore zadnjih nekoliko mjeseci počela je bila rasprava i o ovim pitanjima.
Da, 1,5 dana mi smo apsolutno sasvim zasluženo posvetili mnogo više pažnje evropskim integracijama, otvaranju poglavlja. Bili smo u ono vrijeme angažovani oko upitnika, napravili smo takozvani parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, bavili smo se nekim stvarima koje mogu da, ono što smo konstatovali u prvom uvodnom izlaganju svi mi, koje su bar paralelne. Mislite li onda da su i parlamentarci, ajde tako da kažem, krivi što ta podrška nije veća nakon što nije otvoren dijalog i u parlamentu? Parlament Crne Gore ima ulogu, ona je jedna od stubova vlasti i to je najveći zakonodavni organ ili zakonodavno tijelo. I on se bavi svim onim pitanjima koja dođu na dnevni red i svim onim pitanjima koje život znači. U ovom trenutku, ponavljam još jednom, mnogo smo mi više značajnijih stvari imali po ekonomsko-socijalnim pitanjima od svega ovoga. Znate i sami, ja nisam došao ovdje da u ovoj emisiji govorim o lošoj ekonomskoj situaciji, nego samo da napomenem da su to bile neke činjenice koje su zaokupljale pažnju. S druge strane, imate dosta nevladinih organizacija koje su ili plaćene ili nisu plaćene od raznih donatora, koje dobijaju određene grantove i hoće da se bavi ovim putem. U zadnje vrijeme se, primijetili ste i vi jer pratite, događaju brojni okrugli stolovi. To je jedan od modela gdje se parlamentarci iz različitih parlamentarnih struktura mogu uključiti. S druge strane, vjerujte sad, nije takozvani feedback između učesnika ovakvih diskusija. Na onom pitanju da vi mene ubjeđujete i da skačete po znacima navoda na mene, da mi oči izvadite i da kažete ti moraš da promijeniš, nego je upravo u ovome o čemu mi pričamo. Mi smo imali izvanrednu raspravu na nedavno održanom okruglom stolu, bio je gospodin Samardžić prisutan. I mi dođemo do nekog rješenja nekih dilema. Ali ukoliko, da se razumijemo, i vlada Crne Gore promijenila tim koji je radio komunikacijnu strategiju, uvela je neke nove ljude. Vidjela je da one posjete školama, posjete mjesnim zajednicama, posjete gradovima gdje vi na silu ne možete vi prevariti djecu ili srednjoškolce. Ne mislim prevariti u pežorativnom smislu, nego dovedete jedno odeljenje i sad vi pričate njima i mislite ukoliko je puna sala u nekom gradu da je to uspjeh te. Jer jedan skenac što djeca u Podgorici u mome baru kažu... Mislim da ni tada ni sada nikome nije namjera da je nekoga ubjeđuje. Pa ja vam pričam. Ne mogu djete svoje da ubijedim da jede ako neće, ali možete da razgovarate i da otvorite dijalog. Zamislite osobu koja ode u Murin, u salu, onu spomen doma. Uzgled bude rečeno, Socijalistička narodna partija je u svoje vrijeme i napravila ono spomen obilježje, inicirala pravljenje tog spomen obilježja. I zamislite, ode izvjesna osoba i nisam došao da imenujem ovdje ili bilo koga, i kaže da se to dešava i da je ta bomba na tom mostu, bila možda i potrebna. Ne smijete ni po koju cijenu takve ljude uključivati u to. Ja ponavljam još jednom, mene apsolutno nije briga koga će ta gospoda iz komunikacijnog tima slati, ali on im vraća sa takvom rečenicom, vraća im na početak sve ove napore koje stručnjaci, koje vojna lica, koje ljudi koji se bave bezbjednosnim strukturama, koji poznaju bezbjednost, naprave. I sad da vratim priču na parlament. Parlament će ove godine imati vrlo značajnih obaveza vezano za otvaranje, ako Bog da zdravlja, poglavlja 23, 24 i svih onih rafiniranih pitanja koji će se baviti. Paralelno sa time ide i dalje priča o bezbjednosnim strukturama i o reformi vojnih snaga. Uostalom, gospodin Petrić je i prisutan u vojsci Crne Gore, između ostalog, i da prati i taj segment. I onda dolazimo do pitanja koja mogu da otvore neke stvari koje su do sad možda bile tabu teme. Broj vojnika, učešće u misijama. Zašto u Afganistanu kada je borbena misija? Da, podržavamo u Liberiji UNMIL ili Atalanta NAVFOR. Zašto ne evropske bezbjednosne snage? Da li postoji mogućnost da dođe do stvaranja tih? Kolika je kotizacija? Mislim da je 800.000, ne 500, kao što ste vi rekli. Koliko je učešće? Ja sam pitao vezano Crne Gore kotizacije za NATO, ali nije ni bitno. Kažu da je oko nekih 500.000, govorimo o gospodinu ambasadoru Gaspariću. Ja sam bio često čovjek koji je postavljao poslanička pitanja ministarske odbrane i zna gospodin Samardžić vrlo konkretno i vrlo korektnim raspravama. Još ne zna, jer formula je veoma specifična, zavisi od GDP-a, od rasta inflacije i tako dalje. Ja sam postavljao u nekoliko navrata poslanička pitanja, dobio vrlo korektne i
konkretne odgovore od ministarke odbrane, ranije i od načelnike generalštaba na svim tim našim kontrolnim saslušanjima takozvanim. I onda smo tačno imali uvid koliko se recimo izdvaja, evo konkretno za misiju ISAF i za ostale misije. To je negdje oko 5 i nešto miliona evra. Ja nisam ekonomista, ali također nisam ni čovjek koji ne zna koliki su red brojki što se tiče budžeta Crne Gore. Sad, ukoliko neko ne umije na lijepi način da to objasni, da je 5 miliona i nešto velika svota, a da pritom mi imamo 2014. godinu koja je tranzitna godina, kada će se veći dio snaga velikih sila povući iz Afganistana, postavlja se pitanje da, do kada će biti tamo taj kontingent vojni Crne Gore. Šta će biti sa 2015. Upravo će nam to sad dozvolit ćete. Jer je bio gospodin Samardžić najsvježije tamo i on zna šta će biti sa 2015. Da li je tačna informacija da će tamo ostati određeni policajci, ljudi koji će obučavati afganistanske snage i tako dalje i tako dalje. Kad se to sabere sa 5 miliona uloženih sredstava, katastrofalnom ekonomskom situacijom, nije moje da vam namećem sad tu paralelu i pitanje, ali podigla se kuka i motika na određene stavke u budžetu. Aha, mnogo se troši tu, aha, mnogo se troši tu. Pa onda vrlo lako može neko da kaže, pa da, mnogo se troši i na učešće vojne misije u Afganistanu, koja je potreba Crnoj Gori da 40-ak vojnika ode tamo, da li će ona promijeniti bezbjednosno stanje u Afganistanu ili mirovno. Dakle, otvaraju se mnoga pitanja. To može samo da uradi profesionalac, to može da uradi samo čovjek koji zna te stvari. Ne može nikako niko od političara koji hoće na silu da promijeni trenutno javno mnijenje ili volju ili želju nekog drugog sa suprotne političke opcije. Ne mijenjamo ničiju volju, otvaramo dijalog, privodimo emisiju kraju, oružane snage bezbjednosti, odnosno govorimo, ajde, krenemo ovako. Ova godina, 2014. osim što Slovenija 10 godina slavi u NATO, obilježava je i godina povlačenja NATO snaga iz Afganistana. I 20 godina partnerstva za mir, također ne zaboravim. I 10 godina i partnerstva za mir. I imamo sad situaciju da će se, kaže, procjena sa nekih 87.000 vojnika biti to svedeno na svega nekoliko hiljada, da čak NATO neće ni učestvovati u oružanim snagama, u oružanim sukobima, da će to preneti na afganistanske snage bezbjednosti. Naša uloga u svemu tome. Prije svega bih isto htjela da potenciram činjenicu, vi ste se i nedavno vratili iz Afganistana, da je u mišljenjima i u svim javnim nastupima međunarodnih zvaničnika vrlo važna uloga koju Crna Gora ima u Afganistanu, odnosno u toj mirovnoj misiji. Da je najmoćnija članica alijanse, govorim o Sjedinjenim Američkim Državama, pozdravlja veliki doprinos male teritorijalne Crne Gore globalnoj bezbjednosti. Koliko je ta naša uloga u Afganistanu doprinijela i samim tim dobrom imidžu Crne Gore na putu ka NATO-u? Pa svakako, znači je to pitanje i gospodin Lalošević. Znači sve je vezano za naš put učlanjenja u NATO. Vi znate da je to strategijski cilj države, strategijski cilj vlade. U skladu sa tim je donešena odluka i Skupštine da se učestvuje u ISAF misiji. Jer da nismo učestvovali u ISAF misiji, ja ponavljam po ko zna koji put, mi ne bi ušli u MAP proces. Znači, ne bi bili na predvorju NATO-a, jer čist pokazatelj za to je Bosna i Hercegovina, koja je imala dva uslova da se uključi u Afganistan i da riješi pitanje vojne imovine. Jedan je uslov ispunila, drugi nije, još uvijek nije punopravna članica MAP-a. Sad trenutno aktualno stanje jeste, vi znate, do kraja godine završava misija ISAF, od početka iduće godine kreće nova misija, odlučna podrška. Normalno ako se ispune određeni uslovi, prije svega ako se potpiše SOFA sporazum sa afganistanskim vlastima, jer neke zemlje su stavile uslov da se to do kraja godine završi, inače će se povući iz Afganistana. U toku su ti pregovori i ja se nadam da će to biti u narednih dana uspješno riješeno. Također, jedan od velikih bezbjednosnih izazova su predsjednički izbori koji su početkom aprila i normalno u kontinuitetu shodno planovima će se smanjivati broj snaga. Predviđeno je da nova misija broji negdje oko 12.000 snaga, međutim u toku su izradi operativni planovi. Iduće sedmice i Vojni komitet u Briselu na kojem će ja ići. U februaru mjesecu će biti ministarka na NAK-u i vjerojatno će biti poznatiji pravci
daljeg učešća i u skladu sa tim mi tražimo svoju ulogu i mjesto. Čini mi se obuka bezbjednosnih afganistanskih snaga, treneri... Osnovna razlika što ISAF misija... I finansijska podrška. ISAF misija je bila borbena misija, od 2015. godine nova misija više nema karakter borbene misije, to je prije svega misija koja će se baviti asistiranjem, pomoći, treningom i tako dalje afganistanskim snagama bezbjednosti. U svemu tome mi tražimo svoje mjesto. Znači ima nekoliko opcija. Najvjerojatnije ćemo nastaviti našu saradnju sa zemljama regiona, prije svega sa Hrvatskom. Tražimo i druge partnere da se uključe u mjeri toga kad nađemo povoljno mjesto i ulogu vojske Crne Gore. Normalno u skladu sa procedurama ćemo predložiti Savjetu za odbranu i bezbjednost, samom Skupštinu, jer Skupština mora donijeti odluku za novu misiju. Pored benefita koji smo imali na vojnom planu, jer mi smo nevjerojatno unaprijedili kapacitete i operativne sposobnosti vojske uključenja u misiju, jer imate šansu da svoje ljude obučavate po najboljim standardima, da budete u žiži interesovanja, da vidite šta je moderno naoružanje, šta su moderni sistemi, da vidite procedure, da učite engleski jezik i tako dalje, da ne pričam šta smo sve uradili, ali svakako to je jedno veliko iskustvo i veliki kapital za naše snage. I kažem, to svi naši partneri cijene i kao što ste rekli, mi smo u 3 misije. Ako želimo da budemo, kao što jesmo članice Ujedinjenih nacija, mi doprinosimo mnogim misijama. Mi učestvujemo u misiji u Liberiji, učestvuje i policija u misiji u Kipru, ali naša država plaća kontribuciju mnogim misijama. Znači, to je naša obaveza kao članica Ujedinjenih nacija. Naša obaveza kao punopravnog člana Europske unije će biti da i na taj način dajemo kontribuciju, da učestvujemo u misijama Europske unije. Preko 20 misija Europske unije je bilo do sada. Znači, i one nisu ništa manje opasne ni misije Ujedinjenih nacija, ni misije Europske unije od misije koja je trenutno u Afganistanu. Zbog toga mislim da smo mi našli dobar balans, da učestvujemo u sve 3 misije, znači pod kišobranom Ujedinjenih nacija, Europske unije i NATO-a, da je veoma značajno, što je i gospodin Lalošević rekao, vi znate koliko naših pomoraca ima širom svijeta, da smo imali priliku da su i neki naši pomorci bili zarobljeni, da je na taj način pružamo našu kontribuciju i da je značajan napredak imala misija u Somaliji. Jer vidite, više Somalija nije najopasnije područje, sad je Gvinejski zaliv daleko opasnije područje što se tiče piratstva. I u svemu tome mi ćemo nastojati da nađemo mjeru i daljeg našeg učešća. Šta još Crna Gora može da ponudi NATO? Evo, govorili smo šta bi mi dobili od NATO-a, govorili smo i ovdje možda da se uvežemo Smart Defense, pametna odbrana. Da li su to neke helikopterske jedinice, možda ronioci? Gdje Crna Gora može da... Znate šta, jako bitan period jeste period od dobijanja pozivnice za članstvo u NATO do učlanjenja u NATO. Tih godinu dana. Vi vršite pregovore sa NATO i tu treba biti veoma pametan. Ono što ja nastojim jeste da, što se kaže, jednim metkom ubijemo 2 zeca. Da pokušamo da ono što je naš nacionalni interes, da tome damo težište, da razvijamo te jedinice, a da ujedno to bude naša kontribucija za sposobnost u NATO. Prije svega mislim na ABH jedinice, jer jedina vojska može reagovati u slučaju nekog akcidenta u Crnoj Gori. To su deminerske jedinice za podvodno deminiranje, humanitarno razminiranje mora. To su naše inženjerijske jedinice, demineri i tako dalje. To su specijalni policijski timovi koji se mogu angažovati i u zemlji i tako dalje. Također sa helikopterskim jedinicama, ali prije svega za angažovanje u vanrednom stanju i otklanjanju posljedica ekoloških incidenata. Slovenačke oružane snage učestvuju u misijama i u Afganistanu, 25 vaših vojnika je sada tamo, također i na Kosovu. Da je riječ o važnoj temi, govori činjenica da će to vjerovatno na narednom sad samitu u septembru u Velikoj Britaniji biti možda i ključna tema. Afganistan, vaše iskustva Slovenije, koliko se to cijeni i koliko je važno što i Crna Gora šalje svoje vojnike u tu misiju? Pa da, definitivno je važno. Da, u pravu ste, Velika Britanija, znači šefovi država će staviti tačku na što se kaže što se tiče operacije ISAF i budućeg učestvovanja u Afganistanu. Tako da do tada će trajati razni sastanci i dogovori kako dalje. Slovenija je u Afganistanu tamo od 2003. godine, 2004. godine počela sa veoma malim kontingentom, to je naraslo negdje na 80 ljudi i sad smo negdje oko 30. Da, nije važno samo kvantitet.
Znate, ako ti vojnici koji imate vi tamo, recimo Crna Gora 30, Slovenija 30, obave svoj posao profesionalno, stručno i da se mogu svi pouzdati u njih, da su pravi partneri, pravi drugovi na terenu, jer ipak je tamo mnogo, mislim, teško, da, onda je taj doprinos velik i onaj takav kakav NATO traži. Znači, nije sve u kvantitetu, puno tudi u kvalitetu i normalno u podršci ovakvih operacija. S time što ste pored, znači i podržavate 49 zemalja je u tom trenutku u Afganistanu, podržavate te zajedničke napore da se situacija u Afganistanu završi ovako na pozitivan način sa nekom perspektivom za taj narod. Tako da učestvovanje u operacijama i misijama NATO kao i Ujedinjenih nacija, kao i OEBS-a ili Europske unije veoma su značajne za sve zemlje, jer kao što smo već na početku ove emisije rekli, danas bezbjednost nije samo bezbjednost unutarnje zemlje, danas bezbjednost je globalno pitanje i mi moramo da se protiv pretnji borimo tamo odakle te pretnje potiču. Globalni odgovor. Globalni odgovor, da. Završavamo. Kazala sam da će jedna od tema na narednom samitu biti Afganistan. Kažu da će razgovarati se i o finansijskoj situaciji, o izboru, spomenuli ste novog generalnog sekretara. Biće tih tekućih sigurno još stvari. Ali jedna od najvažnijih tema će biti cyber kriminal i bezbjednost. Da li samim tim procjena vaša, te druge teme mogu odvući temu proširenja? Politika otvorenih vrata ostaje. Međutim, da li će tema proširenja biti na stolu? Ukoliko bude, vidite li poziv Crnoj Gori? Ja sam samo vojnik, znate, i to je krupno političko pitanje. I vi znate da Slovenija podržava Crnu Goru. Definitivno mi smatramo da Crna Gora zaslužuje i zavreduje da je dostigla stepen gdje može da stvarno bude punopravna članica NATO i mi ćemo Crnu Goru sve do samita, pa i dalje ako ne bude uspjela ove godine podržavati na tom putu. A stvar 28 zemalja koje će sjediti za stolom je da odluče, da razmotre i da se odluče oko toga da li će sljedeći samit biti proširitveni i da li će Crna Gora da dobije poziv. Čujete, Crna Gora dobila poziv, kako biste reagovali? Ovako, na zadnjoj parlamentarnoj skupštini NATO u Dubrovniku da, bili ste. Nije bilo priča o proširenju. Čuju se i ovi nagoveštaji da jesenji samit u Londonu neće biti samit proširenja. Da, još se ne zna zvanično, ali eto, biće ove vrlo značajne stvari i čuje se ova priča da je Crna Gora u nekakvoj vezi, odnosno šemi, u sklopu odnosa sa Gruzijom, Ukrajinom i Makedonijom. Vi znate da je Makedonija dugo vremena prošla ove faze. Reforme, ali samo je koči ime. Da je kočnica ime i odnosi sa Grčkom. Tako da, evo ja kao političar, kao nekadašnji član parlamentarne skupštine NATO-a, pričam ono što sam čuo. Dakle, nije stvar više od toga da li će uslijediti poziv, da li će doći do toga. Ne treba praviti ovdje priču da se sve ovo što se vezuje za određene partije, za vladajuće partije, za priču da to je uspjeh ovih, poraz onih. Ponavljam još jednom, početka moje priče. Ovo su okrugli stolovi, ovo su značajne emisije gdje mi razmjenjujemo razloge za i protiv. I to je našim gledalcima čini mi se i najpotrebnije. Da imaju argumente i za i protiv. S ovom pričom u Skupštini Crne Gore, zna gospodin admiral, Odbor za bezbjednost je jednoglasno usvojio jedan zaključak koji tamo stoji, koji će jednog dana biti realizovan o neophodnosti podrške i nabavke novih helikoptera upravo za proces pomaganja u vanrednim situacijama. Imate i ovu stvar. Pominje se priča i ona je veoma aktuelna. To će tek da uslijedi i kod načelnika Generalštaba i u Ministarstvu odbrane i u cijeloj državi oko eventualne obalske straže, oko nabavke nekih plovila koji su vrlo značajni da bi se spriječio trafiking ljudi, trafiking droge i sve one pošasti koje nailaze kada vam je morska granica porozna. Znate i sami da su naši brodovi objektivno u jednoj fazi koji, mislim na mornaričke brodove koji nisu baš na tim standardima. Prema tome, ima mnogo stvari koje se mogu analizirati, koje se mogu riješiti. Do tada ostavimo, ponavljam još jednom, najpošteniji, najkorektniji stav je da narod Crne Gore na jednom fair i demokratskom referendumu odluči o tome je li za učešće, odnosno za punopravno članstvo u Atlantskom savezu. Završavamo emisiju, gospodine Samardžiću. Pa na nama je da se skoncentrišemo da ispunimo program u mapu, jer kao što znate on je ocenjen od NAK-a
kao najbolji do sada, da se skoncentrišemo na 4 težišne oblasti, da učinimo sve što je u našoj nadležnosti, a hoće li uslediti poziv za NATO, mi se nadamo, za članstvo u NATO, mi se nadamo da hoće, ali kao što kaže Renato, to zavisi od svih članica NATO da li će doći do konsenzusa. Nadamo se da hoće. Gospodo, ako ne na ovome... onda na narednom sigurno. Gospodo, hvala što ste bili gosti televizije Crne Gore i ovaj studiju učinili trenutno, čini mi se, jednim od sigurnijih mjesta u Crnoj Gori. Hvala još jednom. Hvala. Poštovani gledalci, bio je ovo još jedan izazov. Vidimo se ponovo za 7 dana. Laku noć.